We are devastated as the province just to lose such a number of people, especially the breadwinners. Once you lose them in this way, in this manner, it's very much touching. But let me also appreciate Vhathu va 13 vho lovha kha khombo ya thekhisi. Khetho dza tshipentshela dzo bvela phanḓa namusi nga ḓuvha ḽa vhuvhili. Ndi madekwana ndi ne tshanduko ligege ndi khou ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenḓa fhano kha SABC 2 nda dovha hafhu nda livhuwa nga vhone afho hayani nga ri vhe roṱhe. Vhathu va 13 vho lovha kha khombo ya thekhisi na ṱiraka kha bada ya R521 vhukati ha Polokwane na Dendron. Vha tshumelo ya thuso ṱhanzi vho shumisa tshomedzo dza u phulusa vhathu vhe vha vha vho kwanyiwa. Vhafumi kha vho lovhaho ndi vhadededzi vha no bva Polokwane vhe vha vha vho livha mushumoni sino vharwana. Musi ri tshi vho tovha lelo ri hono sala awara dzi sigathi uri ri vhe khethoni guṱe dza uno ṅwaha wa 2014 ho vha na khombo i shushaho yo vhulayaho vhathu vha 13 kha bada ya Dendron phala Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo. Khombo iyo i khou anganyela uri yo itea nga iri ya rathi nga matsheloni. Hu khou ṱahiswa uri khombo iyo i ngavha yo vhangwa nga khuli badani. This morning, the whole Polokwane, including this route, it was very misty that you could not see the route very clearly. I think it might have been a contributing factor in a way. But at this point in time, we're just also waiting for those that have to do the motor vehicle investigation to check what has happened in both these vehicles that are involved in the accident. Vhaofisiri vha tshumelo ya shishi vho shuma u bva tsha matsheloni u bvisa masalela a vhathu vho ri siaho kha khombo iyo. As we speak now, already 9 bodies have been confirmed dead. There are those who are still trapped, including the driver of the truck. It's very much touching. It's a situation that indeed, as the province, we want to say to all the affected families, receive our sincere condolences. Vha muhasho wa pfunzo vho khwaṱhisedza uri vhathu vha 10 khavho vho lovhaho ndi vhashumi vha muhasho wavho. Muṅwe mualuwa wa miṅwaha ya 48 wa Pretoria wa khetha khethoni dzo khetheaho u ṱuṱuwedza vhadzulapo vha ḽino shango uri vha ye u khetha nga vhunzhi. Mukegulu ava ndi muṅwe wa vhaaluwa vhanzhi vhe vha khetha namusi nga ḓuvha ḽa vhuvhili ḽa khetho dzo khetheaho. Mualuwa ava vha miṅwaha ya 48 vha kha ḓi vha na dzangalelo ḽa u ṱoḓa u vouta. Ndi lwa vhusumbe musi vha tshi khou vouta u bva nga ṅwaha wa 2014. Mualuwa vha khou itela khwelelo muthu muṅwe na muṅwe uri a ite zwo teaho musi a tshi vouta na uri a voute a tshi khou pfesesa zwine a khou voutela zwone. Muṅwe wa vhadzulapo ano amba nyambo dzo fhambananaho uri u khetha ndi zwa ndeme. Re tshwanela go elect go vouta gore re nyaka batho ba fe ba ba dirago mo mmušong. Ge o gomola ge o dula fela go tlo ba batho ba bangwe go tlo ba yo mongwe le yo mongwe le gona motho yo mongwe le yo mongwe o tshwanela gore ke nyaka mmušo wo ka gobane mmušo wo ke mmušo o botse goba ke mmušo wo mpe. Vhaṅwe vhadzulapo na vhone vho amba zwi tevhelaho. I would certainly like to see that we have something like minimum educational criteria for all office bearers, that you are not entitled to fill a public position without certain minimum criteria. Zwi tshi zwo ralo vha IEC vha ri zwoṱhe hezwi ngonani u itela ḓuvha ḽa matshelo musi hu tshi ḓo vha hu tshi khou khetha nnyi na nnyi. They can then also vote on election day, which is the 29th of May, tomorrow 2024, and there are over 600,000 voters whom the IEC needs to visit at home under category of home visit,
we would have attempted to reach everybody. Where we would not find people in their homes when we conduct this home visit, would leave a note and will make contact with applicants to also be, if possible, to vote at the voting station where, you know, they are registered on election day. Petro apa une hadzula vhaaluwa hu vhidzwaho Marina Retirement Village huna tshivhalo tshihulwane tsha vhathu vhane vha khou khetha vhe hayani. Zwa zwino ri livha sentharani ya khetho ngei Midrand hure na mushumisani Ndivhi Aphi Mathode. Ndi madekwana vhuḓi ri khou ṱanganedza fhano Mathode kha mafhungo a Tshivenḓa. Ṱhamusi ndi nga tou ri vhudza uri zwithu zwi khou tshimbila hani afho hune na vha hone? Mathode ri khou kona u pfha na? Zwa zwino ri livha maragani ri a vhuya zwene zwino. Vhakhaḓiwa kha mafhungo a Tshivenḓa fhano kha SABC 2 ri khou lavhelesa fhungo ḽa nzudzanyo dza dzikhetho. Zwa zwino ri livha kha mushumisani washu ane avha ngei Midrand ndi Ndivhi Aphi Mathode. Mathode ri khou ṱanganedza mafhungo a Tshivenḓa. Ndi madekwana vhuḓi ri khou vha ṱanganedza u bva fhano sentharani ya dzikhetho ya IEC hune ra vha Midrand hune hafhanoni ndi hone hune tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha khou kwama dzikhetho dzine shango ḽa Afrika Tshipembe ḽa khou ya khadzo matshelo tsha ḓovha tshi khou bvelela hone musi ro sedza madzingu nga u fhambana khathihi na mavunḓu na lone lushaka nga u angaredza. Mathina musi u tshi tou sedza nzudzanyo na dzindugiselo wa zwi vhona zwori na ngoho ḓuvha ḽa dzikhetho ḽa lushaka matshelo dzo swika musi ri tshi khou sedza zwiimiswa zwa dzikhasho dzo fhambananaho khathihi na vhaimeleli vha mahoro o fhambananaho a polotiki. Ṱhamusi muthu anga amba uri a thi ndoṱhe ndi na vhashumisani na nṋe u bva nga ngei kha SABC ndi na muṱoḓisisi ndi Vho Masuli Raḽivhona. Ṱhamusi muthu anga tou tama u tou ḓivha kha vhona uri vho sedza khasho ya SABC ri tshi khou ḓa kha hedzi dzikhetho dzine vhathu vha ri ndi dza ndeme nga maanḓa vha vhona ndugiselo dza hone dza SABC dzi yani? Ri khou livhuwa muhashi ine ya vha yone SABC fhano nga tshino tshifhinga vha ḓo ḓivha uri tou bva murahu no haningei yo vha i khou vha ḓisela mafhungo a mahoro a zwa polotiki hu na dzi debate kha TV hu na dzi debate kha dzi radio dzo fhambananaho. Hei SABC i ḓo vha i khou vha ḓisela mafhungo a khetho nga nyambo dzoṱhe dza ḽa fhano Afrika Tshipembe hu na radio zwi swikaho 18 havha na dzi TV channels dzoṱhe dza SABC na kha digital platforms vhane vha balelwa u vha vho dzula mahayani vha khou vhona kha TV vha kona u downloader app ya SABC Plus hune vha ḓo kona u wana mafhungo oṱhe a SABC nga mahala. Muhashi na vhathetshelesi ngei mahayani SABC fhano yo toka midzi tshoṱhe uri vhadzulapo vha fhano Afrika Tshipembe vha songo vhuya vha ṱahelwa nga tshithu. Ṱhamusi wo ḽi fara ngo ralo ndi na Dokotela Vho Levinḓo ndi muḓivhi washu wa zwa polotiki. Dokotela Vho Nḓo ndi khou tama u ḓivha kha vhone uri ḓuvha kheḽi ḽa matshelo dzikhetho dzo swika afha nnḓa muya u khou ri mini vha khou vhona vhadzulapo muya wa dzikhetho wo vha dzhenana vha nga ngomu na kha dzikhetho dzenedzi? Ndi zwa vhukuma u bva tshe ha thoma mafulo a dzikhetho na khetho hedzi dzo itiwaho dza tshipentshela dza mulovha na ṋamusi zwi khou thoma u vhonala tshoṱhe zwa uri ho no vha na dzangalelo ḽavhuḓi kha vhadzulapo zwavho nahone ri tshi lavhelesa nga nḓila ye khetho dza tshipentshela dza tshimbila ngayo hu na ṱhuṱhuwedzo yavhuḓi vhukuma ngauri vho bva vhathu nahone hu vhonala vho kona u swika vhakhethisi kha mavundu oṱhe o fhambananaho na hoṱhe he vha vha tshi khou tea u khetha hone. Ṱhamusi ndi sa thomela kha Vho Raḽivhona ndi khou tama u ḓivha kha vhone Dokotela vhathu vha khou amba uri hedzi khetho dza matshelo kana dza ṋaṅwaha ndi khetho dzine u tshi dzi sedza u nga dzi vhambedza na dza ṅwaha wa gidiḓaṱahefuṱahe ina khetho dza u tou thoma dza demokirasi ndi ngani ri tshi khou ralo ṱhamusi nga sekende dza furaru Vho Dokotela? Ḽine ḽa vha sa fhedzi uri ho no vha na vho nkhetheni vho ḓiimisaho nga vhoṱhe zwiṅwe zwoṱhe zwi vha zwi tshi khou fana. Ṱhamusi ndi khou ḓidza kha Vho Raḽivhona ndi khou tama u ḓivha kha vhone uri
tshivhalo tsha vhathu vho ḓiṅwaliselaho khetho dza ṋaṅwaha tshi hani ri tshi sedzana dza khetho dzo fhiraho dza miṅwahani yo fhiraho ri ngafhi nga tshivhalo tsha vhadzulapo vhane vha khou khetha matshelo musi ngei mahayani ṋaṅwaha IEC yo vha na record number ya 27.7 million ya vhakhethi vho ḓiṅwaliselaho u khetha. Mbudziso ndi ya uri vhone vho dzula hanefho hayani vho fara na basa yavho matshelo vha ḓo vuwa vha ya vha khetha na hone vha zwi ḓivha uri hu na mulayo muswa une wa ri muthu u khetha he a ḓiṅwalisela hone. Section 24A ye ya amendiwa nga 2021 ho sedziwa uri hu na vhathu vhane vha ita zwa vhutswotswi vha ṱuwa vha ya vha vota he vha si khethe hone vha dovha vha ṱuwa vha yo vota he vha khetha hone. So zwine zwa vha hone ndi zwa uri muṅwe na muṅwe tea u zwi ḓivha kha ḽa matshelo uri arali a ḓiwana a kha vhupo vhu si hone ha nga ḓo kona u khetha. Zwino ane a ḓivha zwino uri he a dzula hone madekwana na musi a si hone hune a tea u vha hone a mbo ḓi namba a livhe shangoni ḽa hawe a ya khethe hune a dzula hone. aiwa ndi khou livhuwa vhukuma vhaini vhanga dokotela Vho Levin Ḓou khathihi na Vho Maswili Ralivhona. Mathina mafhungo ashu a thu fhelela ri kha ḓi isa phanḓa tshanduko kha ḓivha o fara maṅwe mafhungo kha ri mbo ḓi humela haningei nḓuni dza khasho. Ri khou livhuwa Maṱhoḓe u bva ngei Midrand. Zwa zwino ri bvela phanḓa. Khomishini yo ḓiimisaho nga yoṱhe ya dzikhetho kana IEC i khou shelela dziṅwe khomishini dza dzikhetho u bva mashangoni a ḽifhasi o fhambananaho ane a vha na dzangalelo kha u lavhelesa nḓila ine IEC ya khou tshimbidza ngayo khetho dza ṋaṅwaha. Iyi khomishini i khou khodiwa vhukuma hune hapfi ndi tshiṅwe tsha zwiimiswa zwine zwa khou shuma zwavhuḓi zwa dzikhetho u mona na ḽifhasi. Ino khasho ya lushaka ya SABC yo ḓo fara nyambedzano na vhaṅwe vhalavhelesi vha dzitshaka. Nga ḽavhuraru ḽa matshelo vhunzhi ha vhadzulapo vhane ḽa Afrika Tshipembe vha ḓo kusiwa uri vha zwiṱitshini zwa vhukhethelo. Vha khomishini yo ḓiimisaho nga yoṱhe ya Afrika Tshipembe vha khou lwela u ḓo bvela phanḓa na mushumo wa u fara khetho dzo vhofholowaho nahone dzi sa dzhii sia. Vhalavhelesi vha dzikhetho u bva mashangoni o fhambananaho vha ri vha fhulufhela uri khetho idzi dzi ḓo vha dzo vhofholowaho nahone vha ri hu na zwinzhi zwine vha khou guda kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe. We have come to observe the general elections here in South Africa. The Electoral Commission in Uganda and South Africa have been learning from each other, sharing experiences, and we believe that there are lots of things to learn from how IEC has progressed in election management and administration. So we're here for peer learning to see how processes are managed and how they've improved over the 30 years, and to celebrate with the people of South Africa on this landmark. Shango la Russia line la mradi wa BRICS ndi limwe la mashango ane a khou tou fara khetho dza uphuresidennde. Zwo ralo vhalavhelesi vha dzikhetho u bva kha ḽa Russia vhane vho lindela u tou vhona nga maṱo. I think that for Russia, for our Central Electoral Commission, it's very important and very interesting to observe elections in the mother countries, especially in South Africa, because Russia and South Africa are members of BRICS and cooperate not only in the economic sphere and political sphere, but also in electoral affairs, exchange our experience. Va khomishini ya khetho dza Venezuela na vhone vha khou tenda uri zwoṱhe zwi ḓo tshimbila zwavhuḓi. Our country is a very pleasure is here with this process. With me, Aura Rosa Hernandez, Commissioner from the National Council Electoral, and Leonel Parica, Commissioner from the National Electoral Council, and we are the part of the commissioners of this institution. Murangaphanḓa wa vhalavhelesi vha African Union Mission, President wa kale wa ḽa Kenya Vho Uhuru Kenyatta vho ṱangana na zwiimiswa zwo vhalaho phanḓa khetho dza matshelo dzine dza khou dzhenelelwa nga vhunzhi havho nkhetheni. Zwa zwino ri livha kha ramafhungo washu Lwendo Bobodi a re fhaḽa Musina he ṋamusi a vha ḓuvha ḽa vhuvhili ḽa u khetha lwa tshipentshela. Ndi madekwana nga lutendo khou ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenḓa fhano kha SABC 2. Khetho dza tshipentshela dzo tshimbila nga nḓila ḓe hafhu Musina. Ndi zwone musi ro to lavhelesa vunḓu ḽa Limpopo ḽoṱhe arali ri khou lavhelesa dzikhetho hedzi dza tshipentshela dzo tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa hone ri tshi lavhelesa uri kha dzi khetho dza tshipentshela hu na zwo no pfhi ndi u tou dalela vhathu mahayani hune ra khou wana ri kha heḽi vunḓu zwigidi zwi swikaho 96,000 ndi vhathu vho ḓiṅwalisela u dalelwa mahayani vhunzhi havho vha tshi bva fhaḽa Thulamela na Makhado. Musi ro to lavhelesa musi dzi tshi ḓo vala zwezwino afha nga awara ya vhuṱanu ndi musi ho votiwa kana ho khethiwa zwo lingana ho shumiwa mushumo wavhuḓi nga maanḓa. Ro ḓi amba na vhathu vhanzhi vhe vha ḓo sumbedza uri vho khetha vho takala uri vho khetha kha hedzi khetho dza tshipentshela u swika zwino tshana.
Zwino ri tshi lavhelesa ḓuvha ḽa matshelo ni vhona nga ri ndi dzifhio ndavhelelo dza ḓuvha ḽa matshelo? Ndi zwone musi ri khou ḓi amba na vhathu vhane vha vhakhethi vha khou sumbedza uri vha khou takalela nga maanḓa uri ḓuvha ḽa matshelo ḽo swika vha khou khetha vha tshi khou khetha madzangano kana mahoro ane vha takalela vha khou takalela na uri hono vhana vhaḽa vho ḓiimisaho nga vhoṱhe kana vho no pfi ndi dzi independent candidates vhane vha khou vha khetha vha khou sumbedza uri hezwi zwi sia zwi khou sumbedza uri demokrasi ya ḽa Afrika Tshipembe ndi demokrasi yavhuḓi nga maanḓa. Mulovha kha ḽa mulovha hanefha ho vha na conference ya vhoramafhungo ya mapholisa vha tshi khou sumbedza uri nga ngoho zwoṱhe zwi kha ngona naho vha tshi khou sumbedza uri hu na fhethu hune ha vha fhethu ha tshivhilela kana fhaḽa zwo no pfi ndi dzi hotspot dzi swikaho 24 dzine vha khou dzi lavhelesa musi naho vha songo amba uri ndi ngafhi vho ḓi amba nyana fhethu ho no tonga DDD nnḓa Thohoyandou vho amba fhethu ho no nga fhaḽa Botlokwa ndi fhethu hune vho lavhelesa fhedzi nga u tou angaredza vha khou sumbedza uri hedzi khetho dzi ḓo tshimbila zwavhuḓi vha zwiimiswa zwa mulayo na vha tshipholisa vha ḓo vho ima hoṱhe vha tshi khou lavhelesa hedzi dzikhetho musi ri tshi tou amba na vhathu vhone vhane vha khou sumbedza vhathu vhane vho ḓiimisela uri vha khou khetha nahone dzi ḓo vha khetho dzo vhofholowaho. Ri khou livha nga maanḓa Lutendo Masina oyo ndi mushumisani washu Lutendo Bobodi ane a vha ngei Musina ri tshi khou lavhelesa fhungo ḽeḽi ḽa dzikhetho dza tshipentshela na ḓuvha ḽa matshelo ḽa dzikhetho zwa zwino ri vha ḓisela vhupfiwa ha vhaṱaleli nga heḽi fhungo ḽa dzikhetho. Hei nda vho ṱangana na Ralinda Andrisi wa Mapango nga Pakistani. Hei ḓuvha ndi kale ro ḽi lindela heḽi ndo sedza mahoro a huna ḽihoro ḽine ḽa ḓo tou wana phesenthe dzine ḽa nga kona u vhusa shango ḽi ḽoṱhe. Ndani madekwana ndi khou dzhena pa kha fhungo ndi zwone kha mahoro ane a vha hone zwa zwino ane ra khou tou livhana na u khetha zwi ḓo a konḓela nga maanḓa uri ḽihoro ḽine ḽa ḓo wina ḽi vhe ḽo wina nga votu dzo vhalaho vhukuma zwi vhona na vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe vho neta nga u vouta. Ndi khou vhona ḽihoro ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽo ḓiimisela nahone ndi khou lavhelesa nda wana tshi ḓo vha na muya wavhuḓi wa vhudziki muṅwe na muṅwe ḓo vha tshi khou khetha ḽihoro ḽine a ḽi funa hu si na dzikhakhathi hu si na dzipfudzungule ndi tshi dovha hafhu nda ri na muya kha vhakhethi vhoṱhe hu si vhe na dzikhakhathi. Nṋe ndo lugela tshoṱhe uyo vouta hafhaḽa Lwanḓani secondary school ndi hune nda khou ḓi dodela hone matshelo ngauri votu yanga ndi ipfhi ḽanga mahoro a ḓo shuma zwavhuḓi nga maanḓa. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya vhonala yo dzika musi i tshi mambedzwa na maṅwe masheleni malwa na ḽifhasi. Doḽara ndi 18.30, bondo 23.40, euro ndi 19.90, pole ya Botswana 1.34. Mikovhe fhaḽa JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,352, platinum ndi $1,046. Oil songo nakiswaho ndi $83.74 nga faki. Musi mafhungo o guma hanefha dzivhulwani nenjelele wa tevhela na mutsho avha madekwana vhuḓi vha songo nga uyo khetha matshelo nda ndi madekwana ri khou aṱanedza kha ṱafula mutshelo zwa ri khou lavhelesa mutsho washu uri we matshimbeḓe ri khou lavhelesa madekwana ano ya khala matshelo ri khona uri a tou vha na zwinzhi zwa khou lavhelelwa kha zwipiḓa zwinzhi zwa shango fhedziha hu na mutsho une wa uri wa makolo na khou kha zwipiḓa zwa vhori zwa Tshipembe khathihi na zwiṅwe zwipiḓa zwa vhori ndi zwa Devhula fhedzi ri tshi khala matshelo ri khou ri khou mutsho washu kati ya shango a tou vha na zwinzhi zwine zwa khou lavhelelwa fhedziha u ḓivha na mutsho wa makole kha zwiṅwe zwipiḓa zwa vhori ndi zwa vunḓu ḽa Western Cape khathihi na zwipiḓa zwa vhori ndi zwa ubvaḓuvha khathihi na Devhula shango fhedziha zwa zwino ri mbo ḓi ḽimona ri mbo ḓi lavhelesa murotho wa mufhiso u tshi khou kola nga dzi degree Celsius uri ma tshumbeḓe ro lavhelesa ḽa matshelo fhedzi ri khou ri khedzi dzi khou ri 23 fhaḽa Pretoria dza ri 22 fhaḽa Carletonville fhedzi ri tshi fhirela phanḓa tshaka vunḓu ḽa vhori ndi vunḓu ḽa yani vunḓu ḽa Limpopo ri khou ri khedzi dzi khou ri 25 Musina dza ri 24 fhaḽa Tzaneen ri tshi fhirela phanḓa tshaka vunḓu ḽa vhori ndi vunḓu ḽa Mpumalanga ri khou ri khedzi dzi khou ri 22 fhaḽa Carolina khathihi na 20 fhaḽa Middleburg mutsho na vhori ḓo ḓi dudela zwezwo matshelo tshi ṱavha ri tshi fhirela phanḓa tshaka vunḓu ḽa vhori ndi vunḓu ḽa KwaZulu-Natal khou mutsho washu khou ri 28 fhaḽa Richards Bay u vha ri 25 fhaḽa Kokstad fhedziha u khou ri ḓuvha ḽi tshi ḓovha ḽo bva matshelo kha vunḓu ḽina vhori ndi ḽa KwaZulu-Natal kana Eastern Cape khou ri khedzi khou ri 28 fhaḽa ngotshedza 29 komani khathihi na 29 fhaḽa Mthatha ri tshi fhirela phanḓa tshaka vunḓu ḽa vhori ndi ḽa Western Cape ri khou ri khou mutsho washu
hune ri kona uri khetsi khori 29 phala Lensburg zari 30 phala Worcester kati na 33 phala Vredendal mutshona uri do wa makore kha hospital zwane zo fhedza ri tshifhala phanḓa ri tshi kha vundu ḽa uri ri vundu ḽa Northern Cape ri kona uri khetsi khori 27 phala Upington zari 24 phala Sutherland mutshona uri do ḽo bva a dudela zwo ḽi tshi ṱavha ri tshifhala phanḓa ri tshi kha vundu ḽa uri ḽa Free State ri kona uri khetsi khori 22 phala Kroonstad kati na 24 phala Welkom mutshona uri do ḽo bva zwo ḽi tshi ṱavha matshelo fhedza zwo ḓi fhedza nga vundu ḽashu ḽa uri ḽa Northwest na ri kona uri khetsi khori 24 phala Lichtenburg zari 24 phala Ottosdal kati na 25 phala Vryburg mathar khori wa ḓo wana ḓuvha ḽavhuḓi ḽa u ṋanga muvhuso wa demokirasi une wa funa wone kha ḽa matshelo ri khori ndi khetho yavho ine ya uri ndi ya ndayotewa ine vha tea u i shumisa kha ḽa matshelo u bva kha nṋe khathihi na kha ṱafula ḽa mutsho a ḓo vha ndi kona vhuḓi thiri suka mna swili ndaa